Me mahwefo nyina akwaba edeba attention TV so ebusuanfo and then sembi aba beton mountain so na isema aba beton mountain so ni nyina ne se eya ade a eye sofu bi a ye friend Isaac wo eya achimoda edan no aba beton mountain so sofu yi eye obi a chese o ma spiritual oil eya awarefo mba ne pa etitiru ene ko one honomo se no mba ya ma kwaje sa spiritual oil obi na modi abom ho ba modi aja mo ware esi honomo na we na mami bi a over 42 years chese mami so a oko eye sa sofu yi ho no mo so o kwa kwaje mmo efri sofu yi ho na bra ye sofu yi started so odi oil yi efa mami no ho no eye ade a yeni bebi eja free se sofu na ne pa manche so se jani free info ene to eye mami ne body mami ne wo kase mami na ahye kra ama wato na nanem ewon siedo ama sofu yi so krampo aban aso ne penchi asofu no so no ne nsamu nyina ahyehye ye nkwane nkwaje asem ne nchiremu embra police divisional office. Then papa penimo woni fie so dey say eduनु 50 years mu wa na me so bo nyina ne say what dey anointing oil another spiritual oil e gale ababa wo bi onu so wanya evinhia no edianan yenu 42 years ni bi e me says ama nkansa pia ama enei wato anananom wo ensie do a wabra onidi ni go do achimoda government hospital mountain tam no mutabi ni pipi kolegi ewo nkramante mu na wode to anananom ewo nsie do na suboni nyina etremu aman kansan apia yi papa ya o na trese o ye osofo bebi a o ye na asori de enya de so o asori dan a o ye mu asori nemu ade se ni fie na pa na consultation nene wakanche no waye eniema de ama wa ma won so ohun etimi aka ne etimami ono anu afa ne se ne spiritual father a wo ko no ho ewo achim ewisa empatemu wo no makura idin ede achim asanwasi eno no ufi wa na wo ko achim ewisa na te do ba achim da empatemu anu na abra ko pie wo no mo 25 Tuesday chairman no epu mu wo no ena papa yi ochema woni no kanche mpa ye ma na wode anonti wo yiri gale no ena ese jeffrey ni o ena be to ni mu ahihye na maame no ne ho ayete se wode acid gale na nkata ahihye na nkata eto omo ni bedu abaya resabi e wo atum o dan se de mekai na ntintam ena ni o mde me ba akolibu a obewuye na wabra eye abusuafo no efre papa Pastor Isaac Ochem, who go na friend Pastor Usu. Omo friend on bisa Pastor betrim say already go one team go say ma me bibi atom ko be ze busu ni na de so aba ne hompo. Eno na ebusuafo no oba ba kwa o betrim ani ni ana no wo de na ko pastor ne woda. Na ade say ni obo ko fi o ma ko fi. Omo ngata ko ya omo ko fi o nya tese ya mpa. Ade say ko a woni wala pitipiti wa eho mattress dawa so ye ya eseni ya ubeja ya resa uba odo soso no fa hyiankata etinate se di omo bien no yampa eje nei na police force di osofo yi patrolling ten eneni obepie mu omo enta so ni obepie mu atimoda divisional police officer mo sha onye konina ya di aba na ni nyina hihye ono ye osofo no nensa nyina ya nensa bunkum ya hihye the line so a fan that this one is here. That's ampa. It's done it too. No, so class I was CB. And telephone and after we shall phone a friend now chance. When you name a bit more, I think that a police worker here. Or more hour reminding of the Neko Kuku. I usually you get your friend the Abiano. Then my UTV are a phone at your phone as an artist. Na kwabra fori me mami miso Mrs. Ede poti na na wo hwehwe ya enam so ema wo mode sa spiritual oil no edware no a eja esan ebeto mu ede na na wo hwehwe afri sofo no ho nini anoma omuko pie mu o abaya resabi obra ye de ne koto wa na wahihye no ono angaka pra no wanka no kra nkyere o mute bi asei na me ko ye nunchi ema akwankyere ba ya ama mahihye sei wanka o chantro mpo kyere nini anomo sei okone ma me ho okonu aduane na eja to ade a wo nu ani mo wo fa ko tie aduane na ma ne hu nyina ahihye nanso nya de se ne ma me ni mboko ti wa wo yusu gas na nkamteze be ka kita etuoni eti ade kropo tin se na ni ti na ye ne ya
Sena or the moon air punch into the mouth copy one of the and not yet a meeting yakate ASA and I say AE. Na kwabrani kunu wayin. Nukunanga Fadi, or also a watching Daha or Mukita and Kwalampu. If you are also so want me and can say, and a watty, and I say, and a year also, to all Kwanga Prano Wankra, a software, the Dia, or no crown, watching and go to the brave, who is away out there, and the crown, and then they call on. It is not as a fire customer, if you are also trained customer, Emma, or software, the software, or weapons and a spiritual father, not as a yeah, fellow Ghanaians, your family first Annan, the doubting Thomas. Me wo any jesam sunku bi e de brew. Di obi a pen daachi bia no, eno ho adwuma e na oye. Se o pese wo YouTube daachi, anase wo social media handles no daachi, e ye perfect dia, then e baby back. Ozitech, oho e na betumi aboa wo ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you. Eye Facebook ombebusto ama, Twitter ombebusto ama, TikTok ombebusto ama, Instagram ombebusto ama. Na de wo mu kra ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama, eba no followers ombebusto ama, eba no watch hours and also boost ama yes a drop and drop baby ona newo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto manaze dey na me catch us omo so making money ewo eye social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na dey me say Ozitech and the beboa ama will making money Emma wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we now pede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be ya betuna from na wo pese wo kosua anase wo pese wo boost to social media handles na oni omo bedi bia 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Video ye kokoshe ye hu mesi asem ne ntwe mu nyina esitie. For adwen hwe to comment section won se na be ya metumi akenkan dia ma abrene abrano nyina. Kai say social media handles ni nyina na ya Attention TV to be like you be share wa comment and subscribe to our YouTube channel no so. Adoma bi wo hopo so se na be ya bibia red but ona ye kane nsa ebeka. Wo share ma bonti abomesambra ne from ohema echa.